polisi ba Hilario se kual kadro pi kesiba kerpang ni pi keno film di director nei tai film ni sok hendak ha kani kam akun pi mata di kalong kuno. Okey. Dah kebeli sibun ba karmel pilawan sitom na mata kani si bagerpang jong kinong sina film nong film. Ya kata jengkeli jong pi kemba ni borok ke biit ha ka kam sina film ha ka kam ak film ni iba na kapor ke film kasi kelanang kiu hadu tata hadu ba ngin sapoi ngadang ong mene ba stang katukan Islam ka ri India ka favor ko ikan sa itu ya kasap kapong ba ka jelame gala ka penmi ha ka kam ak film ni iba se dah kam film kalau kum kalan akam ajam samlah hadu ta nei long sosi ba hadu ta ba ka jela ni kampak don ketik polisi tadi kampak don kata mang kana sakar ayu bi community bi kum kinok snap dem kum ki aktor kuburan kat kum ka jing ai assurance u menteri sarkar jela ma dasakat bahalamari ni ai public kerpang i hado data ka assurance ba ma dasakat bahalamari ai on budin nadu tu kesan crore ka ba ka sarkar ka mang namta ke filmmakers nangta ka film policy nangta bon bat ki hall bat ki we kamta ter by day ka film making ha gejela dasung e shisha yu ma daskat bahala mari bon budin bat ngiru in bot nadin jung u ban penolong shisha ye kani ke jingkula jong ka sarkar bat ngi iru ba kan kyo bat kan selong ka we na kalat ai kam ai jam na banta ki bodun sap ha ka kamak film ki basna film hadin katu kan Islam tengi isu bomta kani ka kam ak film ya ki samla kan thai jungi samrang jungi ila long kelanang buon baham taksir ni tang we golong harus tempat dan kuih ni kinong ak film si ba kandan ka story lain kalau ban ketik ya ki pai ba kecala yang bikin susu ba kimpat nyokor hadu menta ayu gidon dong kalau kan hadu menta de nomor ba filmmaking nomor gidon lala ki jong ki production house lada ka jong ka concept karu kampar mandor ya ka story ni ban ong ba ka la ketik jimut ya ki pai ba ka jela teladon ka tu kan telik film ngala ban jar keteng kum ka film jong ba Pradip Kurba nang tabat katu ni tili film ki ba ai jingseng by dia ki mlang salang te kala ketik jimut sisha ki nang pet but kai bang ai mga personally mentabat kalong ba filmmaking kedai entertainment business but ki briu hi ki santanat ya kaya ban sha entertain haba kirong ha cinema kai bang ilap menta ke ba ngidon kaman pelong commercial kata de ka jingyarwai nyesat ki dialog de compulsory bah penbang ma ga film khamtam mainly ke action ngani ngan syai nuksa kendiat South Indian industry ka kiu kansan manta kala dominate hapo India berakawe nama boleh kalau entertaining bah wat khamtam ki action mensyang ya ben ki South Indian film bah yang bah hair si bu si kura si kick hair mo bro tambah katuhi kadi ka originality jengki bagi penek nadu mensya hadu manta hadu bah kila take over ya ke market te ngirung idan kam ya kata ngiyo im taru agini gerko film aki jabru jengi kai kelalong nak kum sebut kenang belong kuai film bi kamdan kablong kata ka asen long national kakum ka jabru jengi so kuno ong ya kata bot ngin bot tenang ra ngi sushim reference you sing ngi sushim nuksa handai ke ba ngi lebat ngi penjanai ha karukom jong la jongkin ka katenrai bangi donang ni kembang mentat ki South Indian beli ki nama kine ka original ti jong la jong ngiro kata ladang ngi bot han kemat kan sepenyap beliau no nomor ba kalale da mono han ngi sushim nuksa kendiat ya tamangi penjanai ha katenrai jong la jongkin sini ke ba kasap ngida kam ak film macam pi bagi ba bisna film kadang jikta nam kamtam hari ni kejempatan kam sarkar ya ke GST obviously kata te wakarmel ka kata ba GST tama ngimla ra banlan manu ru balik hi ki kam kai nakinu ki jaj kam by day ba film pisa na ki paj ba te gamot GST ngin ngat bet ngimla ra ban kiar kata tama ngam ong kadan gawi daga jingkta hane ha gawi galyang kayarap nomor ba kan pelong ingi ro ba ngin simkhia ladang isna hi ki film bobiang good products good quality kemat dengi kanumlong leno egen gitu ka jingsiu khajana jungi sarkar lada kibriu ka return pengiyo na kibriu kemat kanum ktar lain no stang dengi isna mulumala te kata kalong ka risk big risk na mata jungi kan na ki kam up film tu film ibun bah ki film tu ki wa club pila up club kum kajaf kum ne ki ba kai ka jing phe ka karko ka long ka scenario jong ka jala jungi ba hui ba ki kom up film ha ki hui ba ki jala ka jingi phe de kalong ba ka jala jungi kembang itip population jungi ka dai tang life lai lak tam
Bat na peneng kata kan reulak di kasih jentia boywar. Kan reulak tam gidan. Te deras ki wegi jaj bin riu garo ladan pa pralak. Te on pralak te kemat ngimla ada ban kimi linti ba kei ke bangi sena menta kemat kan clean awat kejingi fair golong ba ka kam ingin namar kemong tat sen population keduna ba hande banyak compare bar kiwi state tegamat kum sha south indian industry bar kiwi state tegamat tang ka market jeng kiang tu po still jong ru kilala ban kli ya ke ba ki pulut kilala banyo laisha sau sha ni han ni ta dang duna nambar ngi skem ba what garo rum pechu film kasi kiwi win tribals kim pechu te ke bangi dan kaman de ban beteng ya kata dangi ko ban nang kiu shishu ba kan ni kan long commercial shisha ban ai kan he shishu ka kamai ga jing ba ka filmmaking tinggi dan kaman pen kala ga jingmo kalong ba dadi ki artis kamat lada de ki non tribals na mano ngi di ban sedang ban ai platform ki kanang ba ka market kan reach tang ha ki khasi jentia handai kan reach shawe ki be ki jaj ban diru kum garo non tribals ki basa amigla kin sedang man page ga film kasi kan te pila nai ka kubuan le si ya ki parano film ba semla ka je berujun ni ba kidei ban pai khmat no ha ka kam film ba kini bakin wat ka kam so kunu so tenat ha ta ka point ma pi ai hadu menta ngi puli na yeng di pak puli bandala de master na file PhD na file kano ke puli kat ba pinang he tengkat ngi perkat be bangin yo ka kam sarkar le ja kano ka line ke ba pi so tenat da pi kat ngamong ba ngim dan kam jing puli dan kam ba tang ba wat dembo thong ba nang ladep jing puli ngan wat kam sarkar kat de gata ba ka sap jungi ha ga jala ber sikatu kari sedin nama ba ladep puli ngi wat dengan kam sarkar handai ban kentiu ke jingim janga jepi nge janga ka de ka sap ladang itri kam sarkar ngam di boben gitu nong tri kam sarkar ne ba penduk mesim ino tri kam sarkar ngiyo ka monthly salary handai da ka sap jung phi hi pin gentiu bat kamot ka katu ka tulop banai ba pio bat ka sap ka ba pipin mi em ka pau pinamla ban lum ya ka spa ka pau ka mai ka ji phi tang kata ya balamang men tri kam sarkar le tamba kai na ban ta gi bai ka sap ka pau ma pidan jele ban pin mi shabat kan sai kan sapli lat ka jingim jupi